amewafanya wana wake kandi abahindura abana be usifanane dunia, imwishushanye n'isi. Mwanadamu iko mtu mubaya. Umuntu rero ni umuntu mubi cyane. Mu vitu vyote ambavyo Mungu ameviumba, mu bintu byose Imana yaremye, mwanadamu ndio anapenda tu kuigaiga. Umwana w'umuntu niwe ugira ingeso yo kwigana. Hakuna mbuzi haiwezi kusema ikuwe ngombe. Ntabwo ihene ishobora kwifuza kuba inka. Muti haiwezi. Bwana, umenichunguza na kunijua. Uwiteka warandondoye uramenya. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Uzi imyicarire yanjye n'imigendere yanjye. Umenifahamu wazo langu tokea mbali. Ujya urondora imitima yanjye n'imyicarire yanjye kubw'ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, ubumaze kurimenya rwose. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu, umeelewa na njia zangu zote. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye, uzi inzira zanjye zose. Maana hamuna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana. Kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, ubumaze kurimenya rwose Uwiteka. Verse ya 14, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze nibitangaza. Ibyo umutima wanjye ubizi neza. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe ubwo naremwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemwo iminsi yanjye yose. Amen. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Neno ambalo tutalizungumzia katika mchana wa leo, jambo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi, linavuga ngo umezaliwa na uko original, usife na uko fotokopi. Linavuga ngo wavutse uri umwimerere, ntuzapfe uri pirate. Au ulizaliwa na uko bien, usikufe na uko mubaya. Cyangwa mu bundi buryo bwumvikana, wavutse uri umuntu mwiza, ntuzapfe uri mubi. Kila mtu anapozaliwa anazaliwa na iko mzuri. Umuntu wese yavutse ari mwiza, lakini wakati anakutana na mazingira, ariko mu gihe agenda muri community, mazingira inamuharibisha. Community igenda imwangiza. Ndio shida ambayo mwanadamu anakutana nayo duniani. Icyo nicyo kibazo umuntu afite hano mu isi. Na kazi ya shetani, kandi umurimo wa shetani ni kubadilisha ile asili ya mtu ya kuzaliwa vizuri, nuguhindura umwimerere w'umuntu mu buryo yavutse mari mwiza, anakufanya mtu mwingine, akakugira urundi muntu. Ulikuwa originale, wari umuntu mwiza, lakini anakufanya fotokopi, ariko akakugira pirate. Ndio maana tunasema hivi, niyo mpamvu tuvuze ngo wewe ambaye umezaliwa, wewe wavutse, umezaliwa na uko bien, wavutse uri umuntu mwiza, ulizaliwa na uko original, kandi wari ufite umwimerere, usikufe na uko fotokopi, ntuzapfe warahindutse umuntu mubi. Tunajua ni kazi ya shetani, turabizi iyo ni imirimo ya shetani, kuiga vitu ya Mungu, kwigana ibintu by'Imana, anabibadilisha katika njia mbaya, akagenda bihindura mu buryo bubi. Shetani anaigaiga,
shetani agenda yigana. Tulisikia kama hata kuna makanisa ya shetani. Twumvise yuko hamaze kubaho n'insengero za shetani. Shetani anaona kama hawa wanaabudu vizuri, shetani arareba akabona abantu basenga neza, anatafuta wengine ambao wanaabudu katika njia mbaya, agashaka abandi bantu basenga mu buryo bubi. Tunajua sisi wa Kristo, tuzi ko twebwe abakristo tunaamini Mungu Baba, twizera Imana Data, Imana Mwana na Roho Mtakatifu, Imana Umwuka Wera. Shetani alifanya namna yote, shetani yaragerageje mu buryo bwose, naye akopie ile utatu takatifu, nawe yigana ubwo butatu butagatifu. Ana shetani, agira shetani, ana mpinga Kristo, akagira antikristo, ana nabii wa uongo, ndetse akagira n'umuhanuzi w'ibinyoma. Tuna utatu mtakatifu, dufite ubutatu bwera, naye ana utatu chafu, nawe afite ubutatu bwanduye. Anatafuta namna yote abadilishe kopi originale ya Mungu, ashaka uburyo bwose ahindura umwimerere w'Imana ibintu bipfuye. Mungu anafanya miujiza, Imana ikora ibitangaza, shetani naye anafanya miujiza, shetani nawe agakora ibitangaza. Hata katika Wapentekote, ndetse naho ku munsi wa Pentekote, Wapentekote wana asili yao, Abapentekote bafite inkomoko yabo, wananena kwa lugha, bavuga mu ndimi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, babifashijwemo n'Umwuka Wera. Lakini leo shetani pia ana lugha zake, ariko uyu munsi shetani nawe afite indimi ze. Vitu ya Mungu anavipirate, ibintu by'Imana arabyangiza, anavifanya pirate na vilikuwa original, akabikopia akabigira pirate. Ndio maana wewe ambaye umezaliwa, niyo mpamvu wowe wavutse usikuye kuharibika, ntuzangirike. Mtu wakati anampokea Yesu, iyo umuntu yakiriye Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, nk'umwami n'umukiza, amekuwa kama mtoto mdogo amezaliwa, aba ameze nk'umwana uvutse. Lakini wakati siku zinapita, ariko uko ibihe bigenda biha ibindi, yule ambaye amezaliwa akiwa mpya katika Kristo, wao undi wavutse bwa kabiri, unakutana ameiga tabia zingine, usanga yamaze kwigana n'imico. Amezaliwa na iko vizuri, yavutse ari mwiza, unakutana tabia mbaya zinamufanya pirate, ariko ukabona imico mibi yaramwangije. Neno hili ambalo tunalisoma, iri jambo dusomye, litatuonesha namna gani iratwereka uburyo Mungu anataka ubaki kwa msimamo wako. Imana ishaka kuguma mu mwanya wawe. Hii ni Zaburi ya Daudi, iyi ni Zaburi yanditswe na Dawidi, ambayo ina mawazo makubwa mane, ifite ibitekerezo bine by'ingenzi. Wazo ya kwanza, ikintu cya mbere kirimo, Mungu anakujua. Imana irakuzi. Mungu anakujua, Imana irakuzi, namna unavyotembea, uko ugenda kose, namna unavyokaa, uko wicara, namna unavyosimama, uburyo uhagazemo, mahali pote unaenda, aho utembera hose, Mungu anakujua. Imana irakuzi. Wazo la pili, ikintu cya kabiri, Mungu anakuzunguka. Imana iragukikije, irakuzengurutse. Mahali huko Mungu anakuzunguka, ahantu uri aho ngaho Imana iragukikije. Hakuna mahali unaweza kuenda na Mungu haiko. Ahantu waja Imana itahari. Ukiwa angani, ukiwa juu, waba uri mu kirere, ukiwa chini, waba uri ku butaka, ukiwa juu ya nyumba, waba uri hejuru y'inzu, Mungu anakuzunguka. Imana irakuzengurutse. Jambo la tatu, ikintu cya gatatu, Mungu ametuumba. Imana yaraturemye. Hakuna aliyetuumba isipokuwa Mungu. Nta wundi muntu waturemye uretse Imana. Na tena Mungu ametuumba kiajabu. Kandi Imana yaturemye mu buryo butangaje. Na wazo la nne katika sura Zaburi hii, ikintu cya kane tukiri muri iyi Zaburi, Mungu anatujaribu. Kandi Imana iradupima. Mungu anatujaribu, Imana iradupima, aone kama kweli kweli tuko watoto wake, arebe koko turi abana be, aone kama tunasimama vizuri, arebe ko duhagaze neza. Mungu alimjaribu Ibrahimu. Imana yapimye Abrahamu, Ibrahimu akapimwa na akaenea, iramupima isanga yuzuye. Abrahamu akawa rafiki wa Mungu. Abrahamu yari inshuti y'Imana, kwa sababu Mungu alimpima, kubera ko Imana yamugerageje, na Mungu akaona kama ameweza examen, ikabona ko atsinze ikizami. Na majaribu yanatupima, kandi ibigeragezo nabyo biradupima. Mtu anapopitia
katika majaribu, iyo umuntu anyuze mu kigeragezo anakuwa iko katika kupimwa na Mungu. burya barimo kugeragezwa n'Imana. Umekutana na njaa, ushobora guhura n'inzara, iko kipimo. icyo ni igipimo. Haupasha kumtusi Mungu wakati uko ndani ya ile jaribu. Ntabwo ushobora gutuka Imana kandi uri mu kigeragezo. Wandugu hawa, aba bantu ambao tumekuja kuwafariji, aba bantu twaje guhumuriza, wamekutana na kifo, bahuye no gupfusha, na ile kifo nayo ni kipimo. kandi urwo rupfu narwo ni igipimo. Ni kipimo. Ni igipimo. Kuna wengine wanapopitia kifo kama hiki, hari abantu banyura mu bibazo nk'ibi byo kubura babo, pale wanamtusi Mungu. aho ngaho bagatangira kwivovotera Imana, wanasema Mungu ametuacha, bakavuga ngo Imana yaraturetse. Lakini majaribu nayo ni kipimo. Ariko ibigeragezo nabyo ni igipimo. Ni kipimo cha imani. Ni igipimo cyo kwizera. Tunahitaji tuseme maneno mawili, turashaka kuvuga ku bintu bibiri ambayo tumeyakutana kwa ile verse ya 14 mpaka 16 biri hano hantu twasomye. Na wazo la kwanza, ikintu cya mbere, mwanadamu Mungu amemuumba kimiujiza. umwana w'umuntu yaremwe mu buryo butangaje. Hakuna mtu anafanana mwingine, nta muntu usa n'undi. Mimi na Thomas hatufanani. Twebwe turi hano imbere ntabwo dusa. Wewe na mwenzako hamufanani. Wewe na mugenzi wawe ntabwo musa. Ukitaka uangalie mwenzako mnakaa pamoja, niba ugira ngo ndabeshya reba mugenzi wawe, haufanani na yeye, ntabwo musa. Hata baba kama nazaa watoto, niyo ubwo umubyeyi abyara abana, banasema huyu mtoto anafanana na baba yake, bajya bavuga ngo uyu mwana asa na se, lakini haiko yeye, ariko ntabwo ari we. Kuna mahali ambapo kuko tu tofauti, hari akantu k'itandukaniro. Ile ni uwezo ya Mungu ya ajabu, ubushobozi butangaje bw'Imana. Mungu ni wa ajabu. Umuntu aratangaje, Mungu ni wa ajabu, Imana iratangaje. Mungu ametuumba katika namna tofauti na kimiujiza. Imana yaturemye mu buryo buri hejuru y'ibitangaza. Wakati unafikiri namna mtu kwenye mtu anatokea, iyo utekereje aho umuntu yaturutse, unakutana Mungu ni mkuu, uhita wumva ko Imana ari nkuru. Mungu wetu wa ajabu, na anawaomba tumchapie makofi. Imana irakomereka, tuyikomera amashyi, sababu ni wa ajabu, kubera ko iratangaje. Hakuna mtu hata mmoja ambaye shetani ameumba. Nta muntu n'umwe wigeze aremwa na shetani kugeza uyu munsi. Haiko. Oya, ntawe. Mungu ametuumba kimiujiza. Imana yaturemye mu buryo butangaje. Na ndiyo maana wakati unaona mwenzako anainuka, niyo mpamvu nubona mugenzi wawe azamutse mu ntera, usisikie wivu, ntugire ishyari, sababu wewe ambaye Mungu ameumba, kubera ko waremwe n'Imana, Mungu ana mpango na wewe. Imana igufiteho gahunda. Jinsi uko nguko umeze, uko katika mpango wa Mungu, uri mu mugambi w'Imana. Usione mwenzako uanze kunungunika, ntubone mugenzi wawe utangire kugira ishyari. Kipindi kenye unaweza kupitia, ahantu ushobora kunyura, inaweza kuwa ni kipimo, birashoboka ko cyaba ari igipimo, na Mungu ana mpango kwa ajili yako. Ariko Imana ifite umugambi kuri wowe. Jinsi mie na wewe hatufanane, uko nguko dutandukanye, na ndio inaonesha kama Mungu iko upande wangu. Nicyo kigaragaza ko Imana iri muri twebwe, kwa sababu wewe haufanane na mwenzako, kubera kudasa na mugenzi wawe. Kuna mpango special kwa ajili yako, hari umugambi udasanzwe ku buzima bwawe. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, haleluya. Kila mtu Mungu anamjua, buri muntu wese Imana iramuzi. Kadiri amekuumba tofauti na mimi, uko Imana yakuremye mu buryo butandukanye n'ubwanjye. Mungu anajua hatua zako zote za maisha. Imana izi intambwe zose z'ubuzima bwawe. Wakati utatoka duniani, igihe uzava mu isi, Mungu atakuwa amemaliza programu yako. Imana izaba irangije gahunda zayo kuri wowe. Jambo la pili ambalo tutakuya kulisema, ikintu cya kabiri tuza kuvugaho, siku zetu zinaandikiwa katika kitabu cha Mungu. Iminsi yacu yanditse mu gitabo cy'Imana. Biblia inatuonesha vitabu kama vitatu. Biblia itubwira ibitabo bigera kuri bitatu. Kuna kitabu cha uzima, hari igitabo cy'ubuzima. Kuna kitabu cha matendo, hari igitabo cy'imirimo. Kuna kitabu cha ukumbusho, hari igitabo cy'inzibutso. Ile ni vitabu ambavyo Mungu anaviandika. Ibyo ni ibitabo byandikwa n'Imana. Lakini Zaburi ya 139, ariko Zaburi dusomye 139 imetuambia kitabu kingine. Hari ikindi gitabo yadurushuriye. Ni kitabu ambacho siku zetu zinaandikiwa ndani. Ni igitabo cyanditswemo iminsi yacu tuzamara. Siku za wanadamu
mwanadamu, iminsi y'umwana w'umuntu zote zinaandikiwa katika kitabu. zose zanditswe mu gitabo. Ndio vile Zaburi nasema. Niko Zaburi tubwiye. Sie wote kizi tuko hapa, Twese turi hano mu kitabu ya Mungu, mu gitabo cy'Imana. siku za kila mtu zinaandikiwa ndani. Iminsi tuzamara yanditse muri icyo gitabo. Kuna watu ambao Mungu amewaandika. Hari abantu Imana yanditse, Mungu anaandika atafanya siku moja. hari abantu yanditse baravuga ngo bazamara umunsi umwe. Unaona mtu anazaliwa anakufa, hari umuntu uvuka agahita apfa, siku zake zinaisha. icyo nicyo gihe Imana yamupangiye. Kuna mwingine Mungu amemwandikia miaka 10. hari undi Imana yajyanye ko azamara imyaka 10. Ile miaka 10 kienea, iyo myaka 10 nishira, maisha yake na inasimama, ubuzima bwe buzarangira. fulani amekufa, runaka yapfuye, siku zilizoamriwa na Bwana zimetimia. iminsi yagenwe n'Imana yarangiye. Wengine Mungu amemwandikia miaka 17. undi yaremewe imyaka 70. Hayo wakati yametimia, siku zile wakati zinatimia, iyo minsi nishira 60, mtu anasinzia. umuntu azasinzira. Siku za kila mtu zinaandikiwa iminsi ya buri muntu iranditswe katika kitabu cha Mungu. mu gitabo cy'Imana. Ndio maana usijiulize, ntuzigere wibaza ngo wakati naona mtu fulani anasinzia, nuramuka abonye umuntu asinziriye, ujue kama siku zake zinaisha. umenye ngo ni igihe cye kirangiye. Bwana sifiwe sana. Yesu nashimwe. Kuna swali ambalo tunahitaji tujiulize. Hari ikibazo dukwiye kwibaza. Tufanye nini? Dukore iki wakati tunangojea siku zetu za duniani kuisha? dutegereje ko iminsi yacu irangira hano mu isi, twakora iki? Tutafanya nini? Tuzakora iki wakati tunangojea siku zetu duniani kuisha? dutegereje ko iminsi yacu irangira hano mu isi, twakora iki? Ile njoo ulizo kubwa. Icyo nicyo kibazo nyamukuru. Tutafanya nini? Twakora iki? Tunaweza kujenga manyumba? Mbese twakubaka amazu? Tunaweza kutafuta kwenda Bulaya? Mbese twashaka ko tujya Bulaya? Tuje tuvale vizuri? Mbese twambare neza? Tufanye nini? Dukora iki? Jambo la kwanza, ikintu cya mbere, mwenendo wetu, imigendere yacu utangaze kwamba igomba kugaragaza ko tumemjua Kristo. Tuzimana. Haleluya. Amina. Mwenendo wetu, imyitwarire yacu utangaze kwamba igaragaze yuko tumemjua Kristo. twamenye Kristo. Watu wengi wamemwamini Yesu. Abantu benshi bizera Yesu. Watu wengi wanamsema Yesu. Abantu benshi bavuga Yesu. Watu wengi wanamtangaza Kristo. Abantu bamamaza Yesu. Lakini Yesu alisema, ariko Yesu yaravuze, mutawatambua, muzabamenyera kwa matunda yao. ku mbuto zabo. Mutawatambua, muzabamenyera kwa matendo yao. mu bikorwa byabo. Kila mtu anahitaji kutangaza Yesu. Buri muntu wese asabwa kugaragaramo Yesu. Na njia bora ya kumtangaza Kristo, kandi inzira nziza yo kugaragaramo Yesu ni matendo yako, ni ibikorwa byawe. hata kama haukamate mikrofoni kama hii, nubwo utafata mikoro nk'uku kwanjye, hata kama hauimbe, nubwo utaririmba, maisha yako ariko ubuzima bwawe yanatangaza Kristo, ushobora kwamamaza Kristo, sababu umezaliwa original, kubera ko wavutse uri mwiza. Yesu amekubadilisha. Yesu yaraguhinduye wakati umemwamini, mu gihe wamwizeraga, na anataka utembee kama vile anavyotaka, kandi aragira ngo ugende nk'uko ashaka. maisha yako, ubuzima bwawe ambatane na Kristo, buhwane n'ubwa Yesu. Jambo la pili, ikintu cya kabiri, utamani kuingia mbingu. ushake kuntu wakwinjira mu bwami bw'ijuru. Usikie ile kiu ya kuingia mbinguni. ugize inyota yo kwinjira mu bwami bw'ijuru. Paulo aliandikia Wafilipi, Paulo yandikiye Abafilipi, anasema ninasongwa na mambo mawili. aravuga ngo hari ibintu bibiri bimfashe. Ninatamani kubaki hapa duniani, numva naguma hano mu isi, lakini tena zaidi, ariko cyane natamani kukaa pamoja na Kristo. numva nshaka kwicarana na Yesu muzima. Nasikia Kristo ananikokota, numva Yesu arimo nkurura, niende pamoja na yeye, ngende hamwe nawe. lakini mwili yenye niko nayo, ariko uyu mubiri ndimo ingali nanifunga, nayo iranziritse. natamani niende
pamoja na Kristo. numva nshaka kubana na Yesu. Leo watu tunatamani kwenda Ulaya, uyu munsi abantu dushaka kujya i Burayi, lakini hatutamani kukaa pamoja na Kristo. ntabwo dushaka kwicarana na Yesu. Mtu aliyezaliwa original, umuntu wavutse ari muzima, mtu ambaye anakaa ndani ya Yesu, umuntu wicaye muri Yesu, anatamani kukaa pamoja na Kristo. agomba kugera gushaka kwicarana nawe. Na kifo kandi urupfu ndiyo njia ambayo mwanadamu ataipitia. urupfu niyo nzira umwana w'umuntu agomba kunyuramo kugira ngo yicarane na Yesu. Hakuna namna utafika pamoja na karibu, nta yindi nzira uzagera kuri Kristo kama uyapitia kifo. niba utanyuze mu rupfu. Na wale ambao watakuwa wangaliki wakati Kristo atarudi, ndetse n'abo bantu bazaba bakiriho Yesu aje, Biblia inasema watabadilishwa. Biblia ivuga yuko bazahindurwa na kutakia kutamani kukaa pamoja na Kristo, kandi bizaba ari kugira ngo babashe gusa na Yesu. Katika mambo yote unaweza kuhitaji, mu bintu byose wakwifuza, utamani zaidi kukaa pamoja na Kristo, wifuze kurushaho gusa na Yesu no kwicara nawe, utamani kuingia mbinguni, wifuze kwinjira mu bwami bw'ijuru, utamani kukaa na ufurahi milele pamoja na Kristo, wifuze kunezeranwa na Yesu. Wangapi wanatamani kukaa pamoja na Kristo? Ni bangahe bafite icyo cyifuzo cyo kwicara na Yesu? Muoneshe wangapi? Ni bangahe mubigaragaze sana. Imana ibahumugisha cyane. Jambo la tatu, ikintu cya gatatu ambapo tutapamalizia, ariho tuza no kurangiriza, ni ile shauri ambayo tumeisema kwa mwanzo. Niyo nama twavuzeho dutangira. Ukuwe kopi original, ugerageze kuba umwimerere nkuko wavutse. Usikuwe pirate, ntube umuntu wahindutse mubi. Ukuwe original, ukomeze ube umwimerere. Ukuwe bien, uko waremwe. Usiige dunia, ntiwigane imigenzo y'iyi si. Paulo aliandikia Warumi, Yesu yandikiye Abaroma. Paulo aliandikia Warumi, Yesu yandikiye Abaroma. Paulo yandikiye Abaroma sura 12 mu bice 12 mstari wa 2 murongo wa 2, musifanane na dunia hii. Aravuga ngo nimwishushanye n'abiki gihe. Hapana kufanana watu wa dunia hii. Nimugerageze gusa n'abantu b'iki gihe. Alikuwa anaandikia Wakristo, yari mabwira itorero muri rusange, anawaambia musifanane na dunia, anababwira ngo nimwishushanye n'isi. Hapana kupoteza Ukristo wenu, nimuzatakaze ubukristo bwanyu. Mmemwamini Kristo, mwizeye Kristo, amewafanya wana wake kandi abahindura abana be. Musifanane dunia, nimwishushanye n'isi. Mwanadamu iko mtu mbaya. Umuntu rero ni umuntu mubi cyane. Mu vitu vyote ambavyo Mungu ameviumba, mu bintu byose Imana yaremye, mwanadamu ndio anapenda tu kuigaiga. Umwana w'umuntu niwe ugira ingeso yo kwigana. Hakuna mbuzi haiwezi kusema ikuwe ngombe. Ntabwo ihene ishobora kwifuza kuba inka. Muti haiwezi tamani kuwe lijiwe. Igiti ntabwo cyakwifuza kuba ibuye. Udongo haiwezi kutamani kuwa maji. Ntabwo ubutaka bwatekereza kuhindukamo amazi. Lakini unaweza kuona watu wameokoka, ariko ubona abarokore anaweza tamani ya kuwe kahaba, agatekereza kuba indaya. Alizaliwa na iko bien katika Kristo, yavutse ari muzima muri Kristo, ameokoka, ararokoka, lakini anatamani abebe mimba, ariko yifuza gutwara inda. Anatamani akuwe mlevi, yifuza kuba umusinzi. Anaona pombe ziko pale, arareba inzoga hariya, anasema mwenye anaweza kunipatia kale kapombe nikakunywa ni nani? Akavuga ati kweli kale akayoga nakabona gute? Anatamani akuwe mlevi, akifuza kuba umusinzi, lakini haiko mapenzi ya Mungu. ariko uko siku Imana ibishaka. Wanadamu wanapenda kuigaiga, abana b'abantu bakunda kwigana. Wanadamu Mungu amemuumba na kapendelea tukwe na vaa vizuri. Imana yaremye umuntu kugira ngo abe umuntu wambara neza, lakini mtu anatamani avae uchi na tembee barabarani. Ariko abantu bayifuza kwambara ubusa bakagenda bambaye ubusa. Tunajua mnyama ndio anatembea na akiwa uchi na hata sikia. Tuzi yuko inyamaswa arizo zigenda gutyo zitakenera imyambaro, lakini mtu anapenda akuwe sawa mbuzi barabarani. Ariko n'abantu basigaye bifuza kugenda bameze nk'ihene mu muhanda.
Mtu amezaliwa anapenda afanane mbuzi. Umuntu wavutse asigaye yifuza kumera nk'ihene. Usipoteze Ukristo wako kwa kufanana dunia. Ntuzatakaze ubukristo bwawe mu kwishushanya n'iyi si y'iki gihe, kwa sababu siku zetu zinahesabika, kubera ko iminsi yacu irabaze. Kadiri unafanya anniversaire, iyo ugize isabukuru y'amavuko, ujue kama siku zako zinapunguka, umenye ngo mu myaka yawe havuyeho umwe. Unafurahi wakati mwaka fulani mwaka unaisha, urishima yuko umwaka urangiye, lakini siku zako ziko zinapunguka, ariko imyaka uzamara hari kuvaho umwe. Neno hili linakuja kwako, iri jambo rije kuri wowe, ujumbe huu unakuja kwako, ubutumwa n'ubwawe, na kukuuliza, urakubaza ngo ungali jinsi ulipokea Yesu? Uracyari kwa kundi wakiriye Yesu, ama wewe umevaa sura ingine, cyangwa wamaze kwishushanya n'iyi si? Usifanane dunia. Twavuze ngo ntuzishushanye n'iyi si, umufanane Kristo, ahubwo use na Yesu. Wanaofanana Kristo, abasa na Yesu, wanazaa matunda, bera imbuto. Unapowaona, iyo babonye, unasema hawa wamezaliwa na Mungu, uravuga ati aba bavutse bwa kabiri. Ndio maana Biblia inasema, niyo mpamvu Biblia itubwira tufanane watoto wadogo, tuse n'abana batoya, sababu watoto wadogo, kubera ko abana batoya hawaharibiki, ntabwo bajya bangirika, hawatamani kufanya mabaya, ntabwo bifuza gukora ikibi. Hakuna mtoto atamani kufanya washerati, nta mwana mutoya usambana. Hakuna mtoto atatamani kubomoa nyumba ya mwingine na kuingia ndani. Nta mwana w'uruhinja wiba. Mtoto mdogo ana sura yake original, umwana mutoya bameze nkuko yavutse, lakini watu hawataki kukua katika ile sura Yesu ametuvika. Ariko abantu ntago bashaka kuguma uko bahoze kera. Hivi Mungu amekuumba tofauti na mwingine, uko Imana yakuremye bitandukanye, na wewe upendeze na ufanane Mungu wako, nawe ugerageze use n'Imana yawe. Siku zako sijue ni ngapi, iminsi yawe ntabwo twamenya ngo ni ngahe, hatujue ni nani atafuata, ntabwo tuzi ngo ninde uzakurikiraho. Hivi siku zako hauzijui, nuko iminsi yawe utayizi, usipoteze sura yako ambayo Yesu amekuvika. Ntutakaze umwimerere wawe. Umeamini Yesu, wizeye Yesu, hapana kupoteza ile sura ya Kristo ndani yako. Ntabwo ugomba gutakaza Yesu muri wewe, sababu baada ya uzima huu, kubera ko nyuma y'ubu buzima, sisi wa Kristo tunaamini kwamba, twebwe abakristo twizera ko kuna uzima ambayo inafuata, hari ubundi buzima tuzabamo, na tumepewa nafasi ya kuitayarisha, kandi twahawe akanya ko kwitegura. Usitamani kufanana na dunia, ntuzashake gusa n'isi. Usitamani kufanana makahaba, ntuzashake gusa n'indaya. Usitamani kufanana walevi, ntuzase n'abasinzi. Usitamani kufanana watu wako wanabeba mimba wanazitosha wanatupa mwezi. Ntugashake kumera n'abantu batwara inda bakazikuramo bakazita mu musarane. Usifanane dunia hii, hapana. Ntuzase n'abantu b'iyi si, ufanane Kristo, ahubwo use na Yesu. Wale waamini Yesu Kristo, abantu bizeye Yesu Kristo, wanamufanana, basa nawe, na Yesu anawavika utukufu wake, kandi Yesu abambika ubwiza bwe. Na unapowaona, kandi iyo wabonye, unasema hawa wamezaliwa na Mungu, uravuga ati aba ni abana b'Imana. Ninakutakia ndugu yangu, mwene data ndakwifuriza, ninakutakia dada yangu, mushiki wanjye ndakwifuriza, umufanane Kristo, usa na Kristo Yesu, sababu ametufanya sisi, kubera ko yaduhinduye tumufanane yeye. Abagomba gusa nawe. Wale ambao wanataka kufanana shetani, abashaka gusa na shetani, waache wamfanane, mubareke base nawe. Shetani ni fotokopi, shetani ni pirate, anataka mambo ya Mungu ayabadilishe, kandi ashaka guhindura ibintu by'Imana. Lakini tuna neno la Mungu, ariko dufite ijambo ry'Imana ambalo linatufunza sisi, litwigisha twebwe abakristo tuendelee kufanana Kristo, tugomeza gusa na Kristo, tuzae matunda kandi tukera imbuto. Ninakutakia, ndakwifuriza katika safari yako ya Ukristo, uru rugendo rwawe rw'ubukristo, mufanane Kristo, gusa na Kristo, ili Kristo atakaporudi, kugira ngo ubwo azaza uchukue walio wake, aje kujyana itorero, na wewe ukwe miongoni mwao, nawe uzaburimo. Ninakutakia upokee neno la hili,
ndakwifuza kwakirira ijambo katika jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu awabariki. Imana ibahe umugisha. Kwa wakati huu Muri uyu mwanya acha tumkaribishe mchungaji, reka dusabe mchungaji aweze kuomba kwa ajili ya neno, asenge kubwira ijambo. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru, asante kwa neno hili ambalo tumelipata kwa jioni ya leo. Baba, asante kwa kuwa neno lako linasema ya kwamba na hata ulituumba kwa sura yako, lakini wanadamu wanapenda kujigeuza. Shetani amewaweka roho mbaya ya kujigeuza, lakini tunakuomba Baba mwenyewe upate kuwa pamoja nasi, wateule wako uwalinde Baba, ili wapate kuwa katika imani yako. Tazama, wengi wamekwisha kupotea, wengi wamekwisha kuiga watu ambao ni wa duniani. Tunakuomba Baba upate kuwaondosha huko, na hata upate kuwabadilisha. Wale ambao wamekwisha kupotea upate kuwarudisha, wale ambao wamekwisha kuwa washarati Baba warudishe, wale ambao wamekuwa wakunywa pombe warudishe. Tunaomba upendo wako Yesu Kristo kila mmoja upate kumrudisha kwa njia yako, kwani ulisema kwa kitabu cha Ufunuo 20:12 nasema kama wewe yuaja upesi na utakuja kulipa kila mtu kufuatana na matendo yake. Baba, tunakuomba kila mmoja upate kumtosha mahali ambapo amepotelea, kwani utakapokuja kulipa kila mtu upate kumlipa kufuatana na matendo yake. Baba, tunakuomba na tena tunakuomba upate kubariki huyo ambaye amenena neno hili na wale wasikiaji, ni kupitia uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Amen. Asante.